KSA AST Silpen KNCA Tupen Prime Minister Narendra Modi upon postcard kilo. Difurang sana Sarpo Auditorium Hall along Haimu Alamarjan ke Paklang. Dongamugam Health Center waiting hall along Rihing Amipen Kachari Kinangson. Kardom Adaba Birtalong Penili Villaban Krupi Nung Birtang Tonpen Arjoik Tha Karbi Students Association Autonomous State Demand Committee Lapen Karbi Nimso Ching Thora Song Atom Penchipatir Pi Ponsi Karagaung Post Office along India Prime Minister Narendra Modi apan Panongsi Pak Suri Kithom Postcard Kilo Birta Perang ke Ananterang Pen Birta Nang Palin India Prime Minister upon postcard kilo ajay me kalong Karagaung KSA branch Maipu Anong Tiso Dun Maipu Bida Sing Timung Chunbang Raju Ingti PDP KSA branch and Waisong Rong Pilapen ASTC Bogatan District Committee at Chunbang Kowal Sing Bia Tumpen Si Bang So Sai Deng Ponlo Alang li Tumpen Lasaw postcard kilo apotak laki Karbiang Long Lapen di Mahasaw La Inglong Hinia District Araratong Arjuding Kloipen Kar Ipik Hemprek apotak si Tok Dun Pensi Lolo Ati Piningan Ki Ninggan Thom Kebra Phoan Arta Pleng Tanglo Karbiatum Hemprek Yahang Ajak Kiding Lase aja da bidi pensudame Hemprek nang ki pivek Japhansi do desang sepen asona bidi pensi ki klem ponasai deng nang koglo pusalang litum pen pachini athe majok asong tame Hemprek Yahang abak ki ington tetet nang jibusi ningje pen laso postcard kilo sai mesen pensi pachunlo Difurang sana Sarpo Auditorium Hall along Matijoni Pai Krip Li Arni Haimu Ala Marjan Premier Show ki Paklang Pona Birta Perang Kepen Birta Nang Pali Karbi Anglong Autonomous Council Department of Cultural Affairs Hakira Pen BK Film Conservation Sepon Haimu Ala Marjan Difurang sana Sarpo Auditorium Hall along ki Paklang Premier Show ki Paklang Pon Ajay Mek along Aluhi Sarpo Aman Pen Karbi Anglong Autonomous Council EM Rup Singh Teron Chatong Dun Lapen Aluhi Aman Pen KCA Samai Puchaner Singkro KFS Dun Mai Mongol Singh Rongpi Abarim Karbi Anglong Autonomous Council Secretary Thaneshwar Ingti Deputy Director of Art and Culture Hemari Tokbi KLA Vidisar Singkro Abarim Karbi Anglong Autonomous Council EMate KCA Sakong Chunbang Bida Singh Rongpi Pen Chenglok Penan Man Pen Kitobang Pobang Piatum Chatong Dun Kapeka tum kasonse tum ke thal tum atumu ko thega tum hai sihri ni la so tumu pa si tum ke khai kang thim ahok pe khai kang thim binong putai tum la so a receive la isya arulo asi tum la ajutang chokli ro posil hai te tum long lo so ajutang tum be prang ke pon je prang ke cerabra pe tum klem pon nang po asi la pa ke isi a document ason si tum so hum kasonse asi aprin ta ding charlo asi aprin mota घंटा का थम लेका 2 घंटा 13 मिनट घंटा से को कोई तुम सम तो ठीक चला कोई ता असन अपने लांगो रे हम अपने बोरिंग ही ना सन जगह तुम चटे लोगे asi अपन ओके चोक चीनी चोक ले तुम ना करो खानो तुम सब सब पके मिनट और तो दो ना asi तुम हम केदनो West Karbi Anglong Dongkamukam Health Center along Seka Chilang Damatum Kidodam Adim Mati Waiting Hall along Rihingami Pen Kachira Kinang Sota Birta Matijoni Pai Kripli Earning Perangke Pen Birta Napale Dongkamukam Health Center Waiting Hall along Seka Chilang Damatum Rihingami Pen Kachiri Akinang Sot Athema Rihingami Kibiadim Mate Transformer Kidip Check G Apan Thanal Sai Kideng Away Lapen bangso Seka Chilang Hemalong non puta Seka Chilang Damatum Kachilim Jiapan Health Center Hinpen Piantavi Adun to X-ray abar Saikipi Pon Japan Zitame Kipathik Pon Tangdo Zitame Ninkan Cliplanget Apita X-ray Pen Seka Chilang Atumapan Tangnar Site and Clemon Itek Telang Pasichirok Torat Tumpen Pachini and Para Dongamukam Health Center Achukumara Tumpen X-ray Putang Tangnap Tan Pachini Tek Bang Wipata Chirok Torat Tumpen Pachini Potu Namalam Sopor Panbir Tamoing Tuman Iksina Aturkimi Academy Jifu
affiliated to CBSE, New Delhi. Admissions open for Montessori, LKG, UKG, class 1 to 9 for the session 2019 and 20. Facilities like boys and girls hostel, crash babysitter, art class on Saturday and Sunday. Registration forms are available at school office on all working days from first week of December 2018 from 8 a.m. to 1 p.m. Aturkimi Academy Difu, Rukasan Amlapati, Difu 782460. For more queries, please contact at the number given on screen. Free admissions for Montessori students sponsored by Aturkimi Society. GR Infra Projects Limited. Plot number 80, Brahmaputra Industrial Park, Amingaon, Guwahati 781031. Products: bitumen emulsions, coal mix emulsions, PMB, CRMB, metal crash barrier, thermoplastic paint and bitumen all grades, etc. MS Micro Engineering Authorized Dealer. First floor, Cooperative Building, Difu Karbi Anglong, Assam. Contact number 9435533710 or 8638223203 or 8628441464. আপুনি বাৰু বিশুদ্ধ খোৱা পানীৰ অভাৱ অনুভৱ কৰিছে নেকি? এতিয়া আৰু চিন্তা নাই, কাৰণ বজাৰলৈ আহিল কাঞ্চ ৱাটাৰ। বিজ্ঞানসন্মত উন্নত মানৰ প্ৰক্ৰিয়াৰে প্ৰস্তুত কৰা কাঞ্চ ৱাটাৰে আপোনাক দূষিত পানীৰ ভয়াৱহতাৰ পৰা আঁতৰত ৰাখিব। কাঞ্চ ৱাটাৰ। Dihinamo Piputhat Pirtalo, Wangtulo. Hamren Business Association, Broom Growers Association Lapen, Business Association of Langhem Chelang Petpen Matijoni Pai Kripli Arni, Hamren Multi-Utility Building, along Arpega Mohola Patak Perankia Maiki Padopona Birta Peranke Hundor Kropen, Birta Nampali. Perankia Maiki Padopon along Hamren Business Association of Maipo Harsing Ingti, Hamren Business Association, Abidisar Paul Ingti Lapen, Business Association of Langhem Achun Bang Bindra, Rongpietum Bendanglok, Ongdun Chujor Chulang Abang Potum Chetongdun. Perangkea mai long harsing dipen ke jai pon atenge government pen tender lo ke jahut ke thekador taxi tender ke jogatum ta jok chanang ji la pen Karbiang Long Autonomous Council pen ta deng chotang ji pusi pen an arni pen kache song padolo bonzita me non tender jok det pen ke long thot tenge tender ke jogatum kache baya joini pining le thot ta ke le bat peklilo la so jok ke dam ta haning kana son thot si ar phe kachuti ki vek araratum ke mesanador pen jort long le det popusi ning ji an parta Karbiang Long Autonomous Council pen non mohol ke mate settlement ahut alang litum ake mga patak pachun pipe pulote kang tu ang deng jesong pontuna kok puputa ning jetu tender ke yo katung phasta me tuning ri ponlo la na kalang council tum phanga tuning ri ke lailo non amat special study team bangke padunangi ar phe kachuti ki atum akisum ke boy ka chini ya pha setame non ke thagam bangke tender ke yo katung ni tumalam abige pen baka tuning ri alam baki dukela kachuti ki atum pha ingin sob se pen se alang litum mohol ke long ya phansi untik chedak lo 5 lakhs adin pine 15 lakhs 10 lakhs adin 30 40 lakhs la phansi le roglo la lo pulate ultimately ki sungi ke kachuti ki kachuphio mate ar phe kachuti ki ve atum si penen le thot satame sung le pola se council authority atum phan kachuning ri ke la helo chedak stame kachuti ki kachuphio arada so phan mathara council pan ki fix a rate teng pen tender ke yo atum phansi tender banke mohola banke setter nangi pusi nilitum puthot as non a press conference in pentame tuning ri ponlo government pen itu niki kitik la soa government a video tengsi abang putin mohol daratum stame tender Vietnam ko pusi just met pen itum pulo asi puthot pini bangke thek tulong mo je idam tang la so brom mohol tendara bangke final alis non plan tulo ya bang putin atendar bang putin mohol dara tumsta kon ama red prince ki jokma la he hois ta me pini thek tulong los ta la so thek lo tek pen bangke ni tumai hin pen kon ma kam ni tum ki pupot ba ka pin khak kon alam bangke pinana na bang putum ke ahok lo kroilo ta me ke ong dung tum ke kroi credit asosi thek long lo Hamren Business Association Abidisar Paul Ingtipen Kaning Jepona Tenke West Karbiang Arlo Constituency Sirkep Angmong Pen Constituency Trokatumke Phan Nerkep Kebatumke Arphekati Kipensi Hemrit Kaboche Phan Kachiki Lasi EM Lapen MSC Atumta Kachilang Nangjiki Akirang Sotpota Ning Jetu
First Bogojan MSC Cup Football Tournament ni Parpeti pathok klamalong balti jongni phai krepli arni angdung giti ki pathupon birta pherang ki ananterang pen birta nang pale angdung giti ki pathupon along alhui sarbo aman pen Karbiang Long Autonomous Council EM Amar Singh Tiso Chetong Dun man pen alhui aman pen MLA Dr Numol Momin EM atu Mathurjo Thekel Phukon Pradip Difusa MSC atu Mukut Mahanta Ram Singh Dimongla pen Pabitra Rong Pi pen Chenglong ke thegeding atum Chetong Dun si ke pathu esek along Aliralon Pidun labangso ke pathu ke cheng pon lake kedam tang mati jong di phai pli arni pen First Bogojan MSC Cup Football Tournament ke pathu pang cheng pon si mati jong ni phai krepli arni anki angdung kiti pathu pon lo bangso ke pathu pon along kachipate dun atiran crate truck atum do mati jong ni phai krepli arniteli hini apor malong pen First Bogojan MSC Cup Football Tournament angdung kiti ke pathu pon lake Machgaon polling station pen Lahorijan polling station atum ang bongsi pathu pon lo bangso ke pathu pon along Machgaon polling station atum Lahorijan polling station upon goal ke thom pen paremsi chipahai pon lo Machgaon polling station pen deposit match la pen man of the match man of the tournament ta Machgaon polling station pen thak lolit tirki si chipalong pon lo la pen Tinglijan polling station atum keminai ateran anong e chipalong dun Kichengsi anong itangka sika suri thom cap la pen trophy MLA Dr Numol Momin pen si pajer pon lo la pen adun thu anong e tangka sika suri ingkoi la pen trophy EM Amar Singh Tisori deng pen si pajer pon lo Birda bangela panskang ton paniglo demi thakmi kurang thu